nitwa Niyitegeka Graciane nkaba nkina muri Ejo Sikera, nitwa Munyandamutsa Silver, umugabo ukina asa n'uwananiranye haba mu muryango yewe wanananiye abaturanyi, ariko ikibi cye ni ukutumvikana n'umugore ndetse no gushuka abangavu. Sene rero yangoye cyane muri Ejo Sikera, ubundi nta sene zijya zingora ariko zirahari, izo kwiyoroshya nagize ne zirangora, ariko hari harimo yangoye. Sene Beatrice nkubita avuye i Kigali yankubise urushyi rwa nyarwo, aho bari bambwiye ngo nze kwigusha njyayo ntigushije. Inama rero nagira abantu ni izihe nkurikije ibyo nkina, ni uko bumva ko ntikina, ahubwo ndimo gukina abantu bamwe muri iki gihugu cyacu bameze nka Silver. Abo bantu biyumve n'abaturanyi babumve, babagira inama yo kubicikaho. Ikindi rero Ejo Sikera ntizaba amasigara cyicaro kubw'inama itanga, ahubwo izadufashe kubaka umuryango wacu mwiza twifuza. Nizo nama nabagira.